ale tamo ke mo amogela ka tsela ye kapa go mo tsentšha ka tsela ye ke e gapa ke e goroša ke e gapa ke e goroša a gomme ka sona sebopego se moroka ke ya go tamiša ngwanešo ke ya go amogela ka gare ga lenanego la pitšentše kgolo mo le tlago le beputše tharollo ya mathata ke a ba bona le balli ba borenaši ba gorogile ka gore yalo moroka ke go tamile ngwanešo ke go amogetše ebile ke tshepa ebile ke dumela gore mola ra kgaoganago go tloga malobeng dilo ka moka ga tšona di sa sepela gabotse dilo di sa apere tshiamo gomme a ke tle ka moo go wena ka fao ke no re prof a ke go leboge malome ka kapa thereso mola ra kgaoganang dilo di sala gabotse ke go dumediše ke dumediše magaga borena ka moka ga rena re le go kua gae re theeleditše go motse community radio station bathekgi ba mananego ka moka a kgašwe re a letama ka mafarahlahleng re a letama ba ka moo gae ba dikgoro re tšeele madume le re išetše go ona ka kua mešate le re moroka o re thobela go magoši a gaborena bašomi mmogo ka nna mangaka a setšo baruti ba porofeta re a letama ka mafarahlahleng ka mo Facebook re a le dumediša magagešo batswadi ba ka ntle le go senya sebaka ga ke le amogeleng le kae batswadi Re gona le kae? nna re gona koko ke bagamang Ba Mshiza. le baga mosiza le tswa kae gae Re tswa Mohlang. alright leina la koko ke mang Margaret Mshiza. Margaret o tsamaya le mang Le Leti Mshiza. le leti mosiza le mang gape ntla mosiza a gona molato magagešo malome ka kapa kuo o tla lefa melao ya kgašo ra napa ra tsena ditabeng nako e ile re a leboga moroka ba ga mosesa re a leboga a ke tše sebaka se ke re go lena batswadi re kgopela gore difounu di beng silent mongwe sa bobedi re kgopela gore re seke be ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng ka maina se sengwe gape re kgopela gore ntle le go dika-dika seolo re no tsenang ditabeng thui re boleleng mathata a rena a e leng gore a re tlaišitše ebile a re fitlhišitše mo lenanego la pitšentše kgolo se sengwe gape re kgopela gore dipotšišo di arabiweng go ya ka mokgwa di botšišwago ge potšišo e tšwele a e arabiweng go ya ka mokgwa go swanetšeng ka gona se sengwe gape ba gešo re no kgopela fela gape gore re hlomphaneng ba gešo se sengwe gape dilo tše le di bonang mo ke di-camera dilo tše ke tloga ke dumela kudu gore mola difounung tša lena nako nngwe le ne le go bogela lenanego la pitšentše kgolo ba bangwe le a ba tseba ba bangwe a le ba tsebe jale bona ba le lehlong le ba bogela le kgonle ba bogetše lena lebaka la gore di-camera tše di beng gona go le ge le le mo bagešo le tlaišegile mengwaga le mengwaga meloko le metswalle e le lebeletše go le tlo re ge le le mo ba le bona mo ba founelana ba re šibawe nkebe ba ile ba re botša nkebe re diileng ra se direng mola e le gore ge ngwaneno a hlaka o kgona go mmona se a go botša gore ngwanešo ga di mo tsamaele gabotse jwale ba tlo founelana ba bolela gore šiba le ba ile gore senya maina šiba le ba ile gore tlontlolla šiba le ba ile gore di a jwang jwale ba be ba fetša ba thoma le maka ba bolela le dilo tše e leng gore lena ga la di bolela mo moyeng jwale camera tše ke tša go no captura ntongwe le ngwe ye e bolelwago fa gore motho mongwe le mongwe a te ponele a te kwele gore ba le ba go rata go bolela dilo tša batho ba sa di tsebe ebile ba sa di kwa gabotse motho mongwe le mongwe e bane o na le bohlatse ba gore ba ga mosisa ba boletše ba reng so ke lona lebaka la gore di-camera tše di beng gona ka fa moroka ke nagana gore go tloga go kwagetše kudu kgaetšedi yaka ke na le setsopolwana fa ke kgopela gore ge ke fetša go bapala setsopolwana se ke moka o nape o tsene ditabeng o re fe ditaba tša gago ka botlalo o re fe ditaba tša gago ka botlalo ke ka mona a rekwe Lenaneo le latelago le a bapatša gomme maikutlo a wa tšwelelago ga se a motse community radio station re a leboga
Mara ke nyake ntwe so man. E ka ba e? Lenaneo le latelago le a bapatsa gomme maikutlo a o tswelelago ga se a Motse Community Radio Station. Re a leboga. Sa bušeletša khuna. A re maikutlo le mebono tše di latelang ke tša Yeah. motšheletši ke nyaka ga eng? mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a ke batheeletši nyaka eng? Aga kgaetšedi ya kang ke o tiedi le lefao. Thobela ka mokgašong Mm. ke a le dumediša ka mokana ga lena le bareletši kwa gae. Ke rata go leboga ge re kgonne go fihla. Selo se re llang ka sona ke sa kwa gae le sa mme motswadi go re tlileng le ena. Ke lemogile gore ke dirile phošo kwa ke re mme o thomile ka 2019, mme o thomile ka 99 go se be gabotse. O thomile e le motho e leng gore o thoma ka go tsoga bogale, and then re sa kgone gore re ka dira bjang ka lebaka la gore be re sa le bana ka yona nako eo. So mme o ba rekiša dithekete, namile go tlogeng ga dithekete ke ga rekiša sekolong, and then go tlogeng sekolong, and then a tlogela sekolong ke motho e leng gore na ya go opela a opela crossong ya Mhlanga. A ba tsamaya le last born ye ya gagešo e re tlileng le yona ka nako e sa le lesea. So mara rena ka lebaka la gore be re sa le bana re sa bone ntho e wrong, re sa tsebe gore re ka dira bjang re sa le bana ka yona nako eo ka 1999. And then mara motswadi o ba le gona, rena re gotse gabotse, ntate motswadi a bereka gabotse go sene bothata ka gae, and then bothata ba thoma kwa pelenyana. And then mme a thoma e le motho mehle a tsoga forogo a ya crossong, a ya go opela crossong ka mehla le ka matšatši, a tsoga a ya go opela. So re le re godilenyana, and then re thoma re mmotšiša gane mma why o ya kwale o ya go opela. Mme a re tlhalošetše gore yena o romile ke Modimo, a wa go tlhoke bothata, mara go ska ba le thušo goba go ba le motho e leng gore o trya go mo thuša ka lebaka la gore rena be re sa le bana ka yona nako, and then re sa tsebe gore re ka dira bjang ka nako. Ntate motswadi gona, and then le bo abuti ba gona, rena bana ka gešo be re le 8 go robetse second born ya ko gae, and then ga robetse second born ya ko gae, and then nna ke number 4, and then ke na le Lefatla. Ntho e ke llang ka yona e nngwe thata ke gore nna le bana ba gešo a re kwane, and then mola re sa kwaneng ka gae nka no re go setse mme motswadi, and then go setse le yena last born ya gagešo, and then o mongwe a sekgala tswile o no tswa fela o ile o dula dirumong. Ga re tsebe gore lebaka ke eng a laela motho ka lebaka la gore nna be re ka re yena o gona ka gae ke ena tla kgonang go tlhokomela mme motswadi. Rena re le kwa makgoweng re bereka, mara ka no utlwa gore ba re o tswile, le gona ke utlwa maloba he ke founa ke re ko radiong setse ba re kgwathile, ba re ka no batamela. Ke gona ba mpotse gore aowa wa gagešo, ngwana gešo o shiftile ka gae, ga sa dula ka gae. And then ye nngwe gape ke gore ka mola gae ka nako re sa gola ne go no ba le dilo tše e leng gore a re di kwešiše, go no ba le mašata modimo ga ntlo, kore go no ba le dirithi ka mo jarateng re sa kwešiše gore ke dirithi tša eng. Ngwana gešo wa nlatelang ka mo morago o na le gore ga a tlile gae o bona motho wa ntate o eme ko khoneng ya jarata ko gae kwa ko morago. Nna nke ke mmona, yena no fela re botša gore wa mmona motho o, and then mara ga botšiša gore motho ola e ka ba mang e futswile o ile nyakošiša tsa bophelo, ba mmotša gore motho ola ke sedimo sa ka gešo. Mara ke a makala gore if ba mo tlhalosetsa ka mokgwa, and then go kgonega bjang gore motho a no ema kwale, and then yena a kgona go mmona na. And then ntho e ntshwenyang e nngwe gape ke gore ga e no ke a ya,
mara a ke sa rata go ya ka lebaka la gore ge ke ile gae go ba le dilo tse e leng gore ke di kwešiše go no ba le mešito ka nako nngwe o ne utlwa motho a kokota ko monyako go thoma gore motho ke mang go gomotse gore letu go bula monyako and then a gone motho o e leng gore o gona ko monyako and then ka nako nngwe kore ke no re ke tsoga furugo kore he nka ya ko hae ka tšeko maybe ka nna 2 days 3 days nyana ka robala gae 2 days 3 days nyana ke ba motho e leng gore a ke be right ka tšatši la boraro or ka la bone ke tlo re ke tsoga furugo ka kwa kore go tswa he ke ye meso ke a utlwa gore go na le monkgo e leng gore o a tla mo go nna ke sa tsebe monkgo e ka no ba monkgo e leng gore o tswa kae ene monkgo wa gona a ebe monkgo e leng gore o ga botse and then e nngwe gape ke gore since ka 2020 he ke thoma ke ya gae ke no mesa ke magadima so a ke sa rata gore ke ye gae ka 2020 yona e re ile gae ka December and then gwa bontšha gore go tla pula and then e nele yona pula and then re bona re pula ya tla and then ra tsena ka mo ntlong ge re tsena ka mo ntlong go na le ka more ne ke robala ka yona e leng ka montle so ka morela a ona mo e leng gore go na le mosoba or go na le mo e leng gore go ka tsena metsi ko teng e no ba phatanyane e nnyane fela mara tšatši lela ka lebaka la gore ngwana ge ne a khapile tšhomi ya gage o rile ga a boa namile ka mmulela monyako gore a kgone go tsena mme tla ga fetsa go tsena go betha le gadima le mošala morago la tsena ka ko phataneng ye nnyane e leng gore tlhageletse kodimo ga lebati so nna ka utlwa go nkga mollo ka tepotsa gore maybe ke thapo ka lebaka la gore go na le thapetswang ka montlong e tsena ka mo ntlong ene mo fase mola be re e bofile ka sala tape ka tepotsa gore thapo ela ya ka montle gore a re swele awa ke ge ke rapela mo ka lebaka la gore ke sosa ke gore go bethile le gadima and then le bethile tlhoko and then go nkga thapo ya mollo awa ke ge ke rapela pulela ga e fetsa o ema fela nna ke tepotsa gore mabona sepetse awa gane mabone a sepela he re tswela ka montle ke kera gore ka montlong go laetile and then go laetile everywhere e no ba ka mo kamoreng ela fele be re neng ka mo go yona so ka tshoga ke rile ke tsoga furugo namile ra tsamaya ka tsamaya ka go ntate mongwe be re kereka le ena and then ka fitlha ka mo tlhalosetsa and then ntate le go na le ntho e leng gore o mphile yona gore ke kgone go dira le bana a mpotsa gore monkgola re o gogileng a se monkgo wa motlhagase ke monkgo wa legadima and then ka December yona e re fetsang go feta mo go yona ka January re buile hae ka di 3 ka di 5 ne ke boela mmerekong so ke rile e re bona gore pula yana le bana eng sentse re tsamaye ka re mo go bona sentse le re feditse e re ke ketime ke ka montle because ne ke yanegile divaslapi ka ya ka montle and then he ke fitla ka montle ke tlosa divaslapi tsela kore go no betha le gadima le tlogile ka thuela ile o betha pala ya motlhagase teng go jarateng ko hae le fitile mo tlhogong yaka ya ile o betha ntwe pala ya motlhagase ka tshoga and then ra tsamaya gore a ke sa feel free le ge ke ile gae ka lebaka la gore dilo tse e leng gore di a direga ko gae a di kgahle di kweša bohloko and then ka nako e re sa gola go ile wa ba le nkile ka re ke robetse bošiu and then ka bona papa a re monna a re ngwana ka go bone ntho e leng gore e no fele e dira mošito mo dimo ga ntlo namile ka re ke ya le yena a yo mpontšha ntho e leng gore e sepela mo dimo ga ntlo so re be re le strateng o re bona ntho ela kwa modimo ga ntlo ka bona e le ntho nngwe e kgolo so ya go tshoša ntho ela e bopeileng ka re ke tšhweni mara tšhweni ela e kgolo a ke tse gore nka re ke gorilla or king ntho ya gone e no dira mošito mo dimo ga ntlo and e nngwe gape ke gore mme motswadi na na le ka nako e la sa le bogale ba re ga utlwa selo ntho engwe le ngwe diragalang ka montle na tswela ka montle a ile go omanya ka montle so gwa feletša mo e leng gore ra mmotša re re mme if utlwa ntho engwe le ngwe diragalang ka montle o ska tswela ko ntle because a re tsebe gore o tlo kopana le nka montle na ya ko ntle a ile go omanya until go gomole gore tu and then ka 2007 ngwana ka e sale lesea ne go ratolla katse
mo khoneng ya ntlo mo ke reng ngwana gešo o re o na lo fela bona motho wa monna eme kwa khoneng go rata go lla ka tsene ka tsela be la o tshwana le ngwana ka ka nako e la e sa le lesea. And then after matsatsinyana so ra re robetse ka gae and then and then abuta ka wa le twins a ruile mpya ela tlile le yone sa le nnyane and then mpela ya gola e rile ge e gola mpela ga thoma go ba le dilo tse e leng gore a re di kwešiše le tsona dilo tseo and then go thoma go e tla dimpša ko gae di thoma di o bonala le yona mpeo tšatši le lengwe abuta ka a re okay di-twins la ka re okay e re ke lokele mabone a lokela mabone ka mo pele ga monyako le ka mo morago ka ntlhela because ne e le leswiswi aowa bošio ba teng dimpša tsela di a boa gape before re tlo utlwa gore ke dimpša tsela di alwa ka montle go thomile ra utlwa ntho sound ya lebone re utlwa gore lebone le a thubega ka montle ka mola re utlwa gore lebone la thubega ka montle ka mola aowa namile e segalenyana re sa re utlweletse re utlwa lela ko morago gape le a thubega lebone lela and then go a thoma go a lewa ka montle wa utlwa gore ke dimpša di alwa mara dimpša tsela a di obole kore di lwa le mpša ela fela and then abutaka o tlhodimela ka lefestere mola lefestereng le lela ko gae ne e so be ya ba di-glass ko morago ne ba loketse dilo tse dingwe so tsa di-ceiling and then go na le mombobonyana so and then abutaka a tlhodimela mola ke ga mpitsa re lete tla o bone ke re ke eng a re ntho ela ke se gore ke pudi or ke mpša ntho teng e na le manaka mare e bopeileng ka re ke pudi sometime e bopeileng nka re yona ke nkare ke mpša e na le manaka ntho a teng ya tshosa so furugu nna ka tšhaba go tlhodimela and then furugu re rile re tsoga and then ra kry-a gore mpšela e gobetse kore e lomilwe botlhoko a re tse gore dilo tsela di lumileng ke eng go diregang ka tsona go diragalang ka tsona and then mpela se ya se phele matsatsi and then ya gwa abuta ka tsamaya a ilo ilala and then e nngwe gape ke gore bana ba gešo ba rile ba tswile ba ile bathong and then ba botša moratho wa ka ba mmotša gore kwa gae go ka se be le motho e leng gore o robalela ka gae motho o mongwe le o mongwe o tlo robalela ko nageng rena ra tšea mmela gage kwa nageng and then go a direga gore go a tlhokofala papa ka 2011 and then papa ka tlhokofaletse mmerekong a berekela Brakpan and then ba lata mmele wa gage and then a go se latiwe moya gage a latiwa na papaka and then go tla ka 2012 go tla go tlhokofala abutaka second born ya ko gae le yena o tlhokofaletse ko Cape Town and then le yena o tlile ka moraga nako ka lebaka la gore be re sa go tsebe ko ba dulang gona cause be le gale a tsamaile a dula gona ko nthweng eo ko Cape Town and then o rile ga boa fela and then ya ba motho e leng gore re a mmoloka and then ntho e nngwe gape ke gore mme motswadi a believe because o na lo fela o botsiša gore abuta lena sale a ya le ge re mmotsa gore abuti sala a robala and nkile ra mmoloka le gona a be le yona ntho e le ya go dumela gore abuti a sa le gona Kgaitsedi ke kgopela go botsiša koko ge le re wa opela o opela koša tša mohuta mang tša gospele o tša sendebele o opela koša tše jwang opela dikoša tša gospel o ba opela koša tša gospel and mme motswadi ne e le motho wa go tsamaya na sa tswafe ne e le motho wa go tsamaya but no ke motho e leng gore wa lapa kore le go dula nako e telele wa lapa o kare ka no phela sekame o kare ka no phela a dutse and then go ile go ba le nako after ngwaga mo tate setse a robetse after ngwaga mme a ruruga so a ruruga nna o sa ka nromelela photo o re mme o tletse ke mmele so ka rawa mme a tlela ke mmele ka lebaka ka mokgola na e leng ka gona kore le wena bo re o molebeletse bo tshoga cause molalo o ne o le mogima so and a shina le matsogo a le a makima so and then a shina and then ka mmona ke ile gae pila ka re mma a dira ka re o gopole gore ka nako e tate a fetša go robala mme a zanke a alafiwa and then ke mo re zamileng gore re dire cause mme na sa nyake selo gore re ka mo iša
ko mothong a mo thuša or eng sona sa nyake. So ra dira plan ya gore at least re mo rekela dilo tše e leng gore di a nyakega. O nwele dilo tšeo mara zanke a tlhapisiwa, a zanke a futhišwa, o no nwa dilo tšeo then a ba gabotse. Mara o no phela a lla ka maoto a gae no phela a le bohloko. Le no a kgone go dira dilo tše e leng gore di nyaka maatla or di nyaka maatla a matsogo. A kgone even le go hlatswa, even le go apea, o apea bohloko. Matsogo a gage go a lebeletše so o ka re a ruruile. And-e le go tsamaya a sa tsamaya pila so go tshwana le ka mokgwa lana a tsamayang ka gona. O gatela mo gaufi so and-e swantse gore a bane le balance ya go tsamaya. And then nna bo botlhe le bana ba gešo a re kwane, re setse re le 7 and then a re kwane. Mo re sa kwaneng gona ebile a re founelane kore motho go mo founela o mo founela tšatši le e leng gore o nyaka something or o nyaka go mmotša something kore yo ko gae go tlhakatlhakane kore go tlhakatlhakane. Bana re 8 mara a go sa bonala gore bana re 8 ko gae. Kore o mongwe iketse kwa o mongwe iketse bo ntate ba 4 bo abuti ba 4 dikgaetšedi rena bo Mary 4 mara kore ba iphile naga kore ba iphile naga. Abuti a ka o mogolo a re go tsebe kwa nnang ko teng a nyake phone a nyake go ba le phone a re tsebe gore ko kae. Wa bobedi le yena ka mokgwa sala no tsamaya tlhokofala and then wa boraro ke yena o le yena na dula nthweng eo a se kgala buile kwa na dulang gona. So le twins la ka le o mpotša gore yena o nna Blacketsoko he ke re mo go yena ke nyaka go tseba ko o dulang gona. A re wa sentse re na ke ile o tseba kwa a dulang gona na. Ke re okay e re ko go rekele phone ka mo rekela phone a rekiša phone. Ke re ganwa o ko founela ke sa o kere o rekisitše phone na. O re nna ganwa ke nyaka mo founela nna ke tlo mo tshwenya yena e funya ka nna yena o tla mfounela le ka tšeko le a ke tsebe gore ko kae o dula kae le go mo founela a ke kgone mo founela because a ke tsebe o dula kae. Alright, abuti o ka tlaleletša kae? Ke kgopela gore o no e re gannyane mo go abuti. Ke a leboga nka rata go le dumedisa mo MCRS ka lebitso ke Ntlantle ga Mosisa ka mokgwa o sa boletseng ka teng gore ba 8 Macheta ke ba 4 Botšheri ke ba 4 Not botšheri bosesi. Bosesi Yeah. sorry Yeah. Yeah, gona problem tšwela pele ngwaneso. a gona bothata ka mokgwa o sa boletseng ka teng sa gabetsang le mathata a mantšhi too much even le nna ke last born mara setse e le dilo tse ntšhi tse e leng ke tlhagabetsane le tsona dilo tse bima since from ke gola a tsang ke ka ba le lethabo ke le ka re bo auspa ka ba le bara ba ntlhalosetsa ba re wena ba ka 2000 a o fetse go belegwa bothata ne bo thomile gona moo family thomile go tlhakatlhakana gona moo dilo di se tsa magabotse. So le nna ke le ka ra ke gola mme nna ntshwara ka letsogo a tsamaya le nna a opela le nna re tsamaya di long distance go tloga ga Mhlanga go ya Pitori. So o kry ka nako ra tsamaya mo sekontiring batho ba ba re itseng ba le ka mo di-taxing ba nkutlwela botlhoko ke tsamaya le mme ene ke ne ke mmona nna gore yena a right mara o na senya ke gore a nšie morago goba ke be ke sa le monnyane. So ka gola a tsang go ba le bothata until ka fitlha ko aging ya gore ke tsene sekolo and then ke tsena sekolo ka tsena sekolo until ga grade 8 a ke itse gore bothata bo bile kae. Ga grade 8 ka dropa out ga grade 8 ka re ke dropa out le gona ka dropa ka tsile pele ke dropile out ka o tsena ka o tsena Nyaopeng ka dropa out ka tsena Nyaopeng ka thomotswa tsileng from net gona moo. So a kere ke a lebelela gabotse re hlokile care ya gore re hlokile care ya batswadi
re hlokile care ya hlokomelo kore direction batswadi ba rena e ba latlhegetse e sa le early go bile difficult for bona e sa le early ko ba Mokgalabe o hlokofetse ka 2011 ke ne ke sa mtsebe pila ka tlo robala so ka 20 ka gola ka 2015 ka 2014 ke re ne ke tropa out ka grade 8 so mara ka tsena Nyaopeng ka tsoba Nyaope 6 years a fetso ba Nyaope 6 years ka tswa ko Nyaopeng gore ke rile ka ra fetso ko Nyaopeng ka re ke nyako thoma bophelo ba ka pila ke tswele pele it's like ke thabise mmaka ke tswele pele le nna ke tshwane le majita mang le ke tepotse gore ke tla kry-a opportunity mo bophelong ya gore ke kry-e mmereko ke thabise mme gore ke be different go na le bo abuti baka cause of bo abuti baka bo botlhe a teng abuti wa ko e le goreng sala dlala role kore ya ngwana moshimane ko mmage gore ka nleng la matsatsi kore a mo thabisa kore a mo rekele dilo kore or a ire something kore man a ire ntho e le goreng e ira ke bo abuti a zange go ba so nna ne ke nya ko e dira ntho eo mara ne impalla so ne ke bono gore ke bone se ke sa lo monnyane ke realize ke sa lo monnyane gore meleko ke mentšho ko jarateng ke tsentšhe dilo tseno le tlhakabetsana le tsona too much a re ratane ra lwa re a hloyana so le ge e le gore dilo tse dingwe kore le ge e le gore wa bona gore okay maybe o lwa le kgaetšedi yago wa zama gore okay maybe le ilokiše o kry-e le gore yena a nyako lokisa taba so ka bona gore dilo ke tsentšhe too much so ka mokgwa di leng tsentšhe ka teng le nna di dina se tse di mpakela trauma di mpakela gore ke tsube di-drugs ke tsube di-crystal dilo mamane ke tswe tseleng cause of ke a se bona situation se nkeme magetleng and ke sa lo monnyane and ke a nyako se lokisa ke utlwa botlhoko so a ke itse gore ke se lokise bjang so ke feletsa ke ba le anger but a ke ba le anger so anger yaka kore ke ntshatsa ka mogare kore ke a te tshwara and then go te tshwara ka ke a gobala and then ke ra dilo tse e le goreng a di right ke tswa tseleng so go ngobaditse too much so ya leboga kore ke leboga opportunity ka tše gore modimo re file opportunity gore re tle re tlo bolela mathata a rena mohlomong re ka kry-a thuso ne ke sa tshepe gore ka leng la matsatsi go tla ba le thuso gore go tla ba le something e re tla change yeah ne ke sa tshepe kore o sa kore o rile le ga mpotsa re gape re ya ko plekeng re a tsamaya re ya ko radiong so le so le so kore ne ke sa tshepe gore nna ka mokgwa ne setse ke bona ka teng setse ke bona gore bele a o sa nna ntho e le goreng e sa tlile loka ko bophelong tshwanetse ke no amogela bophelo ka mokgwa bo leng ka teng and ka mokgwa situation sa ko gae ka mokgwa ne seng gobatsa ka teng ne seng gobatsa to such an extent ya gore le ge e le gore dilo tsa ka tshwanetse di loke tshwanetse gore di be right ko bophelong di a tswalelega koba ke ko gae ke a bona mmaka wa lwala ga ke re thuso bo ausi baka le bona ba ko le bona ba leng o mongwe le ene kwa kore le nna ke feleletsa ke lahlela toulo ke no re ai go no tshwana ntho ngwe le ngwe kore ke no e tlogelela ka mokgwa e leng ka teng le nna ke no te lahlela toulo ke se tlhole kore ne go setse ga nnyano gore ke se tlhole ke tikitse gore nna ke mang nnete e no bile modimo le badimo ba ko gae yeah no re a leboga mošimana gešo re a leboga monna gešo ke a leboga moroka taba tša bona di kwagala gabotse ba di tlhalosa gabotse go ya ka mokgwa e leng gore di a kwagala tlhaloganyo ya mme e sa bereka gabotse mme ena o gabotse le solang mo go yena ntho e ke solang
ntho e nna ke e solang mo go mme ntho e ke e solang mo go mme ke gore mme o na le nako o na le nako a bolele le no le ge re dutse le ena so o a bolela mara o ka se mo utlwe gore o reng and-e ebile no kaone ka nako e re sa gola ebile e setse re le ba bagolo ka mokgwa before malwetse a gae a tlo thoma mme ne e le motho o e leng gore ga a bolela kore o a bolela a be a kgotse a bethe matsogo o ka re o bolela le motho mo thoko and then a bolele gabotse ka nako nngwenyana maybe after ma 30 minutes o changitse wa omanya a re tse gore o omanya le mang ke ntho e e leng gore ra e sola mo go mme Moroka. a ke go leboge maubane a ke dire so ke nyaka go bolela le family ya gešo ya ga Msisa. Msiza ba ga Msiza Thabe. a ke le botseng ditaba le ntheeletšeng lefase le eme ka tsela ye re beng re se ra nagana gore le tla ema ka gona ba ga Msiza mokgekolo o a bajwa Thabe. and bolwetši ba koko se ke la botšea ganyane bolwetši ba koko bo kweša bohloko kae a re lateng ditaba mathomong koko ge ke theeleditše le bolela e nkiša kua moragonyaneng gona kua go ngwaga 2000 ge mogala bola gešo a bea ditaba Thabe. ka 2000 ge koko a fetša go šegofatšwa ka lesea e le go abuti ke mo mathata a thomileng Thabe. ge o ka lebelela matšatšing a bolekgono bana ba bantši ba ba iphepelang ba leng mo mmeleng ge ba fetša go thušega ba šegofatšwa ka masea go tsoga malwetši mo go bona and bolwetši bo bo tsogang ke bolwetši ba tahlegelo ya mogopolo jwale ka banna re kgona go kgopela basadi gore re kgopela bana ra thabela mpa ra tla ra kwa bohloko ka morago ga ge mosadi a fetša go belega go thušega go ba le ngwana a wela ke malwetši ra boa go ba boima gore re mothege a te ke tla koko Thabe. fela re swanetše re gopoleng gore ka gare ga bophelo ge re ba le tše dibotse go ne le o e leng gore ga a nyake go bona re ba le tšwelopele batho ba bantši ba e leng gore ba phetše bophelo bo koko wa bophetšeng ba bang ga ba sa le gona Thabe. nako ye e šaletšeng koko go bana ba koko ke ya gore le mothekge le mothabiše le morie gore a phele a sega nako ya gore le molliše e fedile motho o mogolo ga a ka gola e le motswadi ya gagwane le wena a feta 50 years ye e šetšeng ya mengwaga ke ya gore o mo thabiše noto gore o moroge go ba mo kweše bohloko koko o nyaka go alafiwa bolwetši bo e leng gore ke ba mengwaga ke ba matšatši a matelele a phela ka bona ebile molwetši wa go kgona go tlhokomela ebile le go godiša ngwana a sepela ditseleng tše boima Thabe. motho e leng gore o dirile koko dilo tše ga a loka wa e kere ga a loka o tla išitše mokgekolo bona ge koko a kgona go tsoga le lesea a tloge mohlanga a ya Pretoria ba sepela ka maoto koko a ya go opela nto go kweša bohloko ke gore ka gare ga lapa la bolena lapa le la ba le eteletše pele Thabe. and motho e leng gore o rile dilo tše ka mola gare ga lapa lela ke ne nneta gore gone jwale le yena ka bo yena ga a le lebelela o duma gore a ka tloša ntola e beileng ka mola fela go boima go kgonagale gobane go ya ka seemo ka mokgwa le hlalosang ditaba tša bolena ka gona motho mang kapa mang ga a theeleditše go ba le bogetše
o no kwa gore le lalapa ke kgale ba bapalela ka go lona ebile ke kgale ba nyaka go bona go e ba le ntwempe ye e diragang ka gare ga lapa lela. Bophelo ba abuti ka mokgwa e leng gore o sokotse ka gona. Bona o sokotse a fetšwa go belegwa, wa godisa ke motswadi wa kgopolo ya gage e sego gabotse. Wa sepela ditsela tše di telele mola e le gore batho ba bantši ba šitile ke leeto ba sepela ka dikoloi. Lena le kgonne go phologa le sepela ka maoto. Ngwana o monnyane a tloga Mohlanga a ya Pretoria gare ga diphefo gare ga dipula. Batho ba lebeletše ebile ba ekwa bohloko ba le ka gare ga dinamelwa fela Modimo a re ke nna ke leng gona ke le lebeletšeng go fitlhelela lehono. Abuti a ke go botše monna gešo, mo bophelong go tshepa mmereko a go thuše, e tshepe ka bowena. Ge Modimo a go file matsogo ebile a go file kgopolo e feleletše, berekiša dilo tšeo ke thulusu tša gago tša bophelo ka moka, tše e leng gore o ka se ye go di kgopela go motho mongwe. Monna gešo mo go nyakegang gore o suelle batho suela, mo go nyakang gore o kgore kgora, berekiša maatla Modimo a go fileng go itirela gore o kgone go ba le dijo, gore o kgone go ba le bokamoso bo bokaone ka gae. A gone motho o mongwe e leng gore a ka thabiša mmago ntle le wena. Mama go nyakile go hwahwela wena. Mama gago o wetše ke leru a sepela le wena. Leru le wetše go mmago ga ke makale go bolela re o ile wa tsena ka gare ga diokobatši ka lebaka la gore o sa sepela le moleko wo la ba bethileng mmago ka ona, a senke wa tlošiwa mo go wena. Ge motswadi ka segagabo rena ga a ka belega ngwana ba jwa, re bereka ngwane gore bolwetši bo e leng gore bo mo go motswadi bo tlile ka maitirelo a batho bo seke ba fetela mo go wena. Ge ngwana re mmona gore o godile, o belegetšwe ka gare ga motlhako, re a mo thuša ka dikgopolo le mokgwa wa gore re mo nyakiše mebereko. Mara mebereko ya matšatši a e bohloko ka lebaka la gore e sepela ka sefane le tšhelete le gore o tseba ke mang. Lapa le la mokgekolo le sokola batho ba le lebeletše, le sokola go ne le batho ba e leng gore ge ba tsoga ba le bona, ge ba robala ba le bona. Ba kwešiše nkebe se sengwe se diragetše sa gore o mo tee ngwana ka mola tšeiwa ye mmerekong. A bona mo bophelong kgaetšedi ya ka ke nyaka go lemoša nto nngwe ya gore re phela bophelo ka gare ga mapheko. Mapheko ke gore a re gobatšeng o mama, ge re fetše go gobatša mmago bana ba re be re mmethe le gore bana ba le ba gage ba seke ba mo thuša ka selo. Magare ba balwe ka bo bona, ba seke ba nyala ke motho, banna ba ka bo bona ba sepele ba ele naga, banna ba ba boe ba ye go epha diokobatši, ba bangwe ba boa ba boe ba tlhokofetše ka mokgwa wa dikotsi. Gape mokgekolo o kgona go mmona gore mokgekolo wa gešo o ne kgatelelwa mogopolo, ene motho wa go ba le kgatelelwa mogopolo o hloka gore o mongwe wa mo thuše fela ge le yena a nyaka go ka thušega. Taba ya mama go lena ntle le go tsamaya opela a dirang, re tsena ditabeng, o tlhokofaletše ke ngwana, o tlhokofaletše ke mokgalabe, o ba jweditše ke ngwana o tsene ka gare ga diokobatši, o ka gare ga lapa o a ba jwa o kwa ba bakwang lena le sa bakwe, and then go ne le lešata le leng gape le le lla bana ba gage ka mo gare ga lapa. A gagešo lešata ga la loka ka gae, gobane lešata le oketša bolwetši ebile lešata le dira gore ka gare ga lapa batho ba tsebe diphiri tša borena. Monna wa gešo o betha yo 10 ba le monna ka monno a beng a bitšwa ka Saulo a tšhentšho a bitšwa Paul Mapostolo a rata ke batho. A re seke ra ya ka Bibeleng monna, a re tle mo go batho ba ba phelang, ko go botše ka nna. Ke nwele bjala, ke lekile go goga motsoko wa mpalla,
monna gešo nna ka dula ka lebelela lapa la gešo ka re lapa lela ga go modimo a tlo tloga le godimong go tla mo go tla go tsoša lapa lela. Modimo mphiletše ba swanetše go mpha kgopolo ya bereka, matsogo a bereka, maatla ao ke neng le ona mannyane a ke bereke ka thata monna gešo. Motho mongwe le o mongwe mo bophelong o na le diphoso, ene diphoso tša motho o kgona go di fetola. Wa nkwešiša? O lekile gannyane monna gešo, o tšwele ka gare ga leuba le lethata. Wa nkwešiša? Motho mongwe le o mongwe ga a le ka gare ga maraga o ntšha ko o mongwe. Wa kwešiša? O tšwele ka gare ga di-drugs, a se mang le mang a tšwang ka gare ga tšona. Wa kwešiša? Batho ba bantši ba nyaka go tšwa mara ba pallwa, mara wena o kgonne. E fela ba bangwe ba sa lakatsa gore o ka boela, fela o se ke wa boela. Mathata a lapa la geno a Modimo o go arabile kgale. Dikarabo tše dingwe tša Modimo re ka se di bone ka gore a se be go ba ka mokgwa rena dikgopolo tša rena re nyakang ka gona. Mara ga a šala a kgonne gore o seke be wa fihla go ba le bahlabang, ebile le kgone le o bo o bue o tle mo o be motho e leng gore o tlo kgopela thušo ke karabo. Ene gore o be le tšwelopele, amogela karabo ye nngwe le nngwe ye badimo ba geno ba go arabang ka yona. O seke be wa be wa nyatša goba wa duma gore o ka re ka feta ka mokgwa ba go fileng. Bereka yeo ba tla tiša tše dingwe. Mo ke lefaseng monna gešo, mmereko wa tenyakela, kgobe wa e kgobokeletša. Mmetla shapola-tlala o betla a etswa ga gabo. O betla a etswa matšwang a lebile gae. Betlela ka gae mogala. Wa bona mola Mhlanga mola, go ne mmereko montši kudu mola. Mama o be a opela. Wa tseba re ge mokgekolo ka nako a ba opela, go be go ne le batho ba ba mo fang tšhelete mo tseleng. Ene wa tseba re yona tšhelete o ba beng ba mofa, e ka no ba ranta, e ka no ba 2 ranta. Wa tseba re tšhelete o e be e kgona go godiša monno. Ene wa tseba re tšhelete o be e kgona go reka sešebo. Ge ngwana koko a kgona go hwetša kotsi a le ko le re ke Cape Town, koko a paletše ko go hwetša kotsi a sepela tseleng ka mehla le ka matšatši, a o bone o ka re Modimo o bontšha yena o la re ileng koko bopelompe gore o le ga a ka sepela ditseleng yeo o e naganang e ka se direge. Lokišang dilo mokgekolo a sa phela. Lokišang dilo mokgekolo a sa phela. Kwanang mokgekolo a sa phela. Kgaetšedi mo bophelong ka gare ga lapa se bana ka moka ba tlo dumelang gore dilo di loke. O mongwe o tlo no feleletša apere ke lengeloi la kganetšo, o mongwe o tlo no apara ke lengeloi la kganetšo, ene a la swanela go ya le ena gobane dilo tše tša batho ba ge ba di dira ba bohlale. Ba kgona go bereka gore ba babedi ba dumele gore go be le diphetogo, o mo tee a gane. Mokgekolo le ya mmona, ke mmago lena, ke nako gore le mo tšeele dipheto, fela e be dipheto tše di ka mo thušang. Re tlo mo alafa, ra katana, fela re alafa molwetši e leng kgala babjwa. A na lena, le sa babjwe mengwaga lena e sa dumela, re ka dirang ka lena? Go tla mo lenanegong, a se gore le tlo notlela go hlapa, go futha, go orela, go a dinokeng. Re tlo lefa le maele. Maele a ka kgaetšedi ya ka ke re, sa mathomo ge o tsoga berekiša dithulusu. Dithulusu ke matsogwa. Ge go se ne mmereko, kokota o swere lesuelo le garafo. Koko le kae re gona. Le a ntseba ke nna wa ga Mosisa, nna nka le kgorela ka mo gae. Wa kgora metse 10, wa tla ge bokoko ba gola ba go fa gannyane gannyane. Ge kgwedi fela o ne le se o ka ba le sona ka mo letsogong. Mafelelong o ka fetša wena ka bo wena o ne le bašomi ba e leng gore ba berekela go tsamaya ba kgora, ge kgwedi fela wa collecta o patela batho ba le ba bang bana. Mmereko o rwale ka boima wa mmele wa gago pele. Lapa la koko le tlo loka. A se gore le tlo phela le le so. Wa bona ke nyaka go go lemoša nto nngwe ne. Malapa mantši a beng a nyatšiwa kgale, a ditšhiwana
le ditšhiololo le batlhaki le go lla tsogile bahumi goba ke re batho ba ba lokileng ba leng gabotse le kgolle ba nyatšang malapa a batho kua pele bana ba bona ba tlo ba seemong se borra go bona ba beng ba sa tshepe gore bana ba bona ba ka gare ga sona be se toro ya koko gore le kgono a ka dula mo godimo ga setulo se ebile toro ya motho wa go dira tše dimpe ene jwale nna ke tlo katana fela ke kgopela gore le nthuše o a sa nyakeng a re gapeletše motho ga re gapeletše motho go phetha ditaelo o tla re kry-a re etla pele gobane o tlo re diba ga ba go lata moya wa ba le balenkua a se ye e tshwenyang ye e tshwenyang ke gore lena ba le leng ka gare ga lapa ga jalo dilo tša lena di ka tsoga jwang gore le tle le kgone go thuša ba ba ithobaletšeng ge re ka kitimela go lata ba le ba ithobaletšeng ra lebala lena a na lena go a go diragala eng ka lena o ko sa gage re ya se bona ke kalafi re ka se re o nyaka maele re ka se re o nyaka go kgalemiwa gore bana ba kwane no mokgekolo ga a ka bona le dutse le ija go tee le sega le thabile a ka fola gobane o gobetše mengwaga e metelele ene o boletše polelong o kgaetšedi wa re a lebale le hula ngwana gage o tšea gore ngwana gage o sa phela ke gahlane le seemo seo maloba ka dula fase ka botša motswadi ola ka re wa tsere keng o tlo lliša ba geno gape ka lebaka la gore ngwana o la robetšeng le hula gage ga le kgahle le kwiša bohloko e be e le ngwana sekolo so re berekane le ngwana ola o fole mama go boima lehu a le amogelege kudu la go swana le lona le tlhagileng la ngwana koko wa gone gore motho a robala a se ya go laela a se ya go botša selo ke gore e no ba tutse e no sebe gabotse ene nto nngwe gape e leng gona lapa le la koko go ka le lebelela ba nyaka gore le kgaogane le yena le sepele kgole le yena so taba ye batho ba e dirileng re swantse re ilokiše koko o tlo fola le ge a ka se fole go swana le ka mokgwa batho ba mo nyakang koko o tlo fola ga a ka bona bana ba gage ba bereka ba nyalwa ba tšwela pele koko a sa le gona a phela ye ba ileng ba mo dira a ine taba nto nngwe le nngwe o kgone e tsentšha wa fetša wa entšha wa e bušetša morago go monga yona mara mohlang tše ba rileng koko di ya go tsena go beng ba tšona a ba tlo kwa bose ka lebaka la gore nto go kwiša bohloko ke gore batho ba go swana le ba ba rileng koko so o ka no kry-a ba bangwe ba phela o ka no kry-a ba bangwe modimo wa ba tšere modimo ga a tšee nako go araba le badimo ba bolena ba tšee nako go araba fela ba araba ka tsela tše rena re seng ra di lebelela so koko ke tla katana le yena abuti sesi tsoša lelapa lela la bolena manaba a felele ke maatla malome ka kapa o boletše polelo nngwe nnyane ya gore go tle go tsoga mpherefere kua morago gae wa gore ba sepetše ba ile owae ba se ba bolela le rena go ne le dilo tše dingwe ge re di dira mo bophelong ga re laele o ka se re o ntebeletše ke sokola mengwaga e metelele-telele ka tšatši le ke tšeang sephetho sa gore le kgono ke nyaka go fola wa mpotšiša gore wa e santše ke fole ke bajutše mengwaga e metelele ke hlakile mengwaga e metelele ke tlaišegile mengwaga e metelele ka ngwaga o ke swantšeng ke kry-e pholo goba ka letšatši le re wae ke sa le botše ke tlaišegile ke lebeletše ke bohle a wa tlaišega bošego o sepela ka gare ga sethoga mara ka tšatši la pholo ba re wae so re kgopela gore difamily tša bolena di lethege re kgopela gore baagelwane ba bolena ba lethege ntho e diragaletšeng koko e ka diragalela ngwana motho mongwe le o mongwe
ene kudu ke rata go šia molaetša o bohle ba e leng gore ba e phepela ba mo mmeleng basadi a ba phethe ditaelo ge o sa dumele go ditaelo o rapele modimo ka nnete ka gore seemo se a ata matšetšea ke se sentšhi matšetšea ngwana le kgarebe o sa le monnyane o no fetša go belega ngwana ga a fetša mo nambile go padile ka ena mogopolo speech ene ka mosantša e godiša ngwana abuti o mofenyi wa leeto o mofenyi o makaditše batho koko le re wa bajwa maoto a lapile marapo a lapile phefo e motsene botlhoko bo a bokwang bo ke dinyalo tšela tša kgale a be a sepela a boa mmele o tlwaetše go sepela bale o eme mo go tee and then o thoma go kwa bohloko ke mo ke reng re tlo mo thuša ka mokgwa re ka kgonang fela ke a le kgopela ke re a re swarišaneng re be ngata e teng go tlo loka ga mosisa go tla loka lapa la mosisa le tla tsoga modimo o tla re thuša o tla se re segiše ka batho malome ka kapa nna ke a leboga ya no moroka o boletse go tlala seatla ke tloga ke dumela kudu gore go kwagetše nna ko go kwele mathata a bona a straight a ne di kgona ga a hloke dipotšišo tše dintšhi polelo e boletse moroka o ke kwele gabotse ke a leboga ge e ka ba mohlomong ga gone se sengwe ba ka re emela ka mola receptionist ka mola reception ka mola batho ba enwa jakolo makaditše ba ile ba re ke mošimanyana e fela ditiro tša gage mebereko ya gage a ya bolela a se sengwe se different go na le se se tšwa melomong ya bona 25 minutes after the hour 11 o'clock re a leboga moroka šiba o ngwanešo nke o batamiše o ba amogelehle prof ya a ka go leboge malome ka kapa a ke letamišeng batswadi ba ka lekane nna re gona batswadi ba ka ke ba gamang batswadi ke ba ga mmako le tswa kae gae ba ga mmako o mo ga boda mo ya go ne molato ke tse ke mmako mang Mmako mbokfele ne yes. and then o tsamaya le mang Abuti Choa, a bit. alright Good. ya malome ka kapa kuo o tla lefa melao ya kgašo re a leboga ya ba ga mmako re kgopela gore difounu di beng silente sa bobedi re kgopela gore re seke ra bitša maina a dikereke ba porofeta le a mangaka mo moyeng le ge e ka ba mohlomongwe le le late kgwetša le ile kua ga ngaka moremi re kgopela gore e no ba ngaka tsoko e tla ba ngaka moremi ge re tswa ka moo gare ga diphapošikgašo se sengwe gape seyalemoya ga se amogele mahlapa ba gešo polelo a re no etšea ra eapeša gore mantšo a re ga a fitlha tsebeng ya motheeletši a dule gabotse e seke ya ba ao a lomelago se sengwe gape re kgopela gore mathata a lena ditlaišego tša lena di tseba ke lena tšeo ebile di le tliše mo pitšeng tše kgolo re kgopela gore ntle le tikatiko le no dula mathateng a lena le a boleleng ka mokgwa a leng ka gona se sengwe gape re kgopela gore dipotšišo di arabiweng go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona sa mafelelo re ne le dikemera ka mo dikemera tše di tšea ntongwe le nngwe ye e bolelelwang ka mo di thibela fela gore go sasa ba bangwe ba ga mmako ba seke batle ba tšea mantšho ba letsentšha ona ka ganong ba lefa le dipolelo tše e leng gore lena ga la di bolela e tla re ge e ka ba mohlomongwe o tla ba gona wa family ya ga bolena o e leng gore o tla leka go twista mantšho a lena ya ba gore mang le mang o te ponetše mang le mang o te kwetše gore ba ga mmako ba boletše ka tsela e ga ba bolela ka tsela ye ke lona lebaka la gore dikemera tše di be gona ka fa gomme a re a leboga ka gore yalo ke tlo bapala setsopolwana mo ke moka ge ke fetša go bapala setsopolwana ke kgopela gore le tseneng ditabeng a ke kwe maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši a re a leboga a re tseneng ditabeng ba ga mmako Thobela kakapa ntate Moremi tobe ke ba ga Mmako. tobe Re tlile pitšong tše kgolo ka baka la mathata ya a ga Mmako. A ke dumešele ba theeletše ba motse community mo ba leng gona kgole le gaufi. Re tlile mo ka mathata
aga mmako le nna bile shampaletse because mathata a thomile kgale kwa morago batswadi ba sa phela kwa morago batswadi ba ka sa phela mma wa ka mahu a bo rena re makatša ka mokgwa a tlang ka gona a re tla ba a tshwane le mahu a go ba jwa so a tshwane mahu a go ba jwa mma wa ka kwa ke kgale o ile a rabolla ditlakala a tlhaba ke selomo re mošanne sepetlele ga a fitlha be le gore no mma ba re napile e kwa motlhala o sharakane ke sa re ke mma abuti ako bethile ke tladi bolong ba raloka mmalebisa kwa ko morago kwa ba sa re ke tša abuti tša tladi a wa go ya wa tseba se se latela se šwang bohloko ke bile le mosadi ke nyetše senotlelo ke nyetše of senotlelo senye senotlelo ke bile ngwana mathomo a tlhokofala ngwana bedi wa tlhokofala ngwana ba re wa tlhokofala mmago wa tlhokofala ke le ngwana nnoši ke sa re ke roletše mosadi wa ka abuti ka le ena o kae o sane side o swela ka ntlo ba mpitša ena abuti baena bo ba sene le mosadi ke tloga ka sane side ka moletse le hoka e ke tloga mondane pampe le Sunday for ena abuti ka ga tloga moki go ne motho tsoko go ga ba mo phone ke ba re abuti ka o ba bereka pleke ba re ke phone re buam so ke fela ke ba ko yena so abuti ka napile ba re wa abuti ka o mogolo gape a mmitša re no ka gore kua lekgwa le tšhabile e tla kore o be mola gona ko late abuti ka tshwara mato o late napile ba le gore kgwalela ka re plekela ba e tswalela ge ba e tswalela abuti ka ra abuti ka e tla gae abuti a tla gae e le gore nako ke ga se tša thutše ke koloi motho ya gona movomola mo ke moše sepetle so ja ka tšhelete tša gage tša rafu napile ke thoma okay abuti a tlile gae ke nako e telele ke rafu betša nako e telele wa dira gore ba ba mmitša o mpotša gore ba mmitša gore tša tšhelete ya rafu gande o ya kae o ya gona ko leitse gona molabe ke tseba gore okay abuti o mogolo ola ba mmeditše ba re napile ba fule ba re o šotše ka ntlong re ile le Sunday re tsena kua re ka le gore boa bašetši ba forensic ba motšere ba moše kere la tseba Steve Biko go nyela nako la be le HF a kere ra tsena mo mošere wa HF detective ba tshwere case ya abuti wa ka ko motswa ka mo site ya ka mo kwa ga mmako okay ntwe ngwešitše motlhoko mo abuti ka oke napile a kere ba re tle Monday re tla ba ra wa o motlogolo wa ka mo mongwadišitše wa Mmalebitsa ka mo ko society sa go ga Maskrala ba ra okay o tla tla death certificate ge ba tlomošika la botlhano nna abuti a gore molokile ke boša batho ba fitlhela certificate ba ra se gona nto ngoša botlhoko kudu a se ba rao motho ba de postmortem a sa mo bia 16 e ba nyakang a ba sa cause of death ke nto ngoše botlhoko gore ao okay ra rena sentse ke dirile di-follow up ke ya kae ke boela gona kae ko mošareng ola wa government ke tsene ola wa mmako rawa ya ba go ba mphe bia 16 go ra swantse ke kae ke ga Maskrala tšhelete ke ga Maskrala ba Maskrala ba mpha copy ge ke boela gona ra ke copy ya ka original so swantse ke tlogeme ke ko Pretoria a kere ko ntho ko Mafesa ba re motho o sa zixta sa phela greban so nto ya ntlaba ga sa ke fela ke ditšhelete ke itima gotlhe mo ke then a kry thuso mo tabeng ewe yena o robetse le mophutile mara and death certificate a e gona kona nto ya ke fraud nto ka romela ke sa šetse motho nkuša botoka because ke fetse ke ditšhelete BI 16 o e swere aowa a kere ba file ba ntho ba file mang ba file ba mošara motho gore ke France nka bolela site seo ba ka se bolela seo a re se ke rano se bolela that's right ke society yes sa gae yeah so ba re story ke bona lo nyele ke paletse lo nyele abuta go nyele wa ntlaše bošo ke robetse o tla go nna bošo ke robetse ke gopola o tla ga ntšhi jwale abuta ka sa mathomo nto e a ntlabileng ka yona abuta ka ba sego le modende so na pile ja ile ke robetse ke bona ke le pleke Mmalebitsa a kere Mmalebitsa ke le mmo gona
manna pile go tswelela basadi bang babedi ke ba around mo dulang mo teng ba tlotse ka maloko a ba fitla ba re mana re tsamaye re moruti o mosong ja re kolobetse ke ra gore kolobetse ehe ke ra okay a re ke tlhalela buta ka jwale o apere sutu ya squatch ke re ya bututswa gore ke tswa motende ke tswa gola mo lebaleng la grant gona molang ba lebitsa o tswa gola o re okay tšhelete a se yona mara go o mongwe o bolela ka family yaka o nyaka 30 rand so ena mphatweng re kare ke a sokola ga mpa tšhelete ela napile ke re ke bona o mongwe wa family yaka o dutse mola ke re mara motlolo ke mo lefing o mo lefing no mara ke a makala o mo lefing jale ka gore abuti shula abuti pele wa mpile ke balela gore bua ke ne ka rona sokola o mpha gape e nngwe 50 rand o re ke aga ka re ngwana mmale a sokola mara ke so bona mang ke so bona sebara okay it's fine akere a se bona fela pele ke tla fela wala motlolo no man o tlo tšhelela ba a re ke tlo le mefiko tlo tšhelete spatšhisi ke ile gona mo e swantse ba le ba ka wa borena ba petile ka maloko ba ra moruti wa re kolobetša kwa moruti a rawa lena gore ba batletse ka maloko lena swantse ile go ola a mpontšha batho ba fele dinama ge ke lebelela batho bale ke batho ba dingaka lapile e ke feta le nna bele go dira puleng ya boloko ya nnela pula boloko nna ke tlhakatlhake go tshwana le bona bile o mongwe le a tlhokofetse gore mone a re sepele wampetha ka nako ra ga bota ke sepetse hai ntwa mfuto e baruti kore ke tla ke tso motorong ke motorong ke a phaphama jale nto engwe entlong sa botho ke tlo ba gape ena buto wa ka o jwale pule ya boloko e nela le yena a buti a buto ane o sepetse o ile a o enela nna le batho ba batlile ba le ka maloko batho babedi bao ke ne ke basadi batho ba so nto okay swane ya feta a buto a ka bolelang ke ene o sola ka ntlong gape ke mageng a kere ba bereka pleke ba re ga madonna gore vone gore buom mo gaofile wana setlhare se sa vone gore a kere be fela ke tla go yena ke a seba ke mokera a butaka he o gona a butaka o ile a ntšheka lebelo wa ke tima ntšhe re tla moloto re o tuši fela wa ke tima o tsena 7 starta ga se le police station o tsena ka ramolete napile ao ge ke lebelela a ke tse gore ke bitse bang a kere ke napile mo go fedile ka mo ke a maphodisa a kere ga se le police station police station go le garage before ke police station 7 start he ke bula case ba re case ya kere no a buta ka šule ka mola nto be le mo le bošaete ba re ka se itse ka papang so nto mfuto ge ntlaiša mogeso dilo tse di a ntlaiša and nna bele ke fedile ka motso ke nna last born boa buti wa ka ke nna ke tshwereng taba tse ka moka o toro e go tšea go tloga kua pretoria o itla le yona ka moloto road o tšea mohlanka o itla le yona ga o itla le yona go fela o tsena ka 7 star ke ntše ka disensene like o swane mo leng gona ke tsamaya 7 starta so pele ra jilela yo a tsena ena ga a tsene ka mola o wela ka gara motse o tsene ka gara molete ke re seletšha buti aka ke a buti ake bone ke a moditi ga a tsena ga se le police station she lebeletše kwa ke a tlaleya ba rawa taba a re etseng jale toro tše tša buta go di a tšhomo jale tšentšitše and then batho ba o ba kry-ang ba dira buti bošoro bo o kgona go ba bona difahlego goba ga o kgone ba bona o ne o bona e le gore abuti ba mošaeditše ehe monna tšea ka moka tšeo bene a wa go sepele bothata ke tlogile mo ka kerekeng a kere ne be ke le morapedi ehe tse kereke tsoko e ke fitlha kwa ge ke boa ke tsane tšhone sport wa bona tšhone sport ke reile koloi corolla ba thula a kere go tlhofala mmagašana sesteraka le sesteraka a ka tlemba le tšhelete tšewe o fitlha mo tšhwene ke thoma go tshwara ne motho o ke dimiša ke batho ba traffic ba re motho o ke o tswa pleke ka kua o tswa pleke mare before o tlo fitlha mo lebagong pleke ngwe ka mo diteneng o tswa batho o wela godimo a kana pele go tlhofala batho ba tlhokofala nna ke sa tswa kerekeng o e tswa le bona ko kerekeng go reela nna mathata šiao so tšeno gape kore bjale ke sesi ke accident ke ola o swele o mongwe o bethile ke legadimo endane ko mongwe gape bona ba sesibale o mongwe o tswa ka nneila o mongwe o tswa nneila le yena o accident a tlogo le ena accident and then ka moga ya kere nna mma wa ka ke mmane
ba mamogolo le bona ke dithunya jwale o bona o ba mothuntši wa mamogolo o bona go le ba le mo metlhareng o ba katile shopa ya batho ba mothotsoko ya ba mothuntšha o a latela ya mamothuntšhe ka Pretoria ka kwa ke dithunya kore ka moga ya gone bolwetse sestera ka wa mafelelo wa mafelelo mo gape le yena o ba fiela ke pelo gore re bo mo jala ya fere ko ronya ke shisha le yena pelo khama ke selo khama ka go jela mo re shetse re le babedi le buta ka fela ena basedi ba rena ka moka ka tloga nna ke thoma ngala la ke Lasbon ka pele ke ba re Oliver ka go nna kwa a ba ke le kwa na pele ka re ke le mothotsoko le nna a kae ke tshwere matogonyana kwa ba mfolela mo la pele dilo tsa ka di a swa ka moka lore phatlo e swa ka moka jwale mo gae a wa gona kwa ke dirile nna ke le mmereko ba mfounela ba rape go a swa ka kwa fela ke sane seaparo ke kry-a mothotsoko gore gape monna yo gape o sepela le mollo and then mpotse mo tate mogolo mosadi yena o kae ka nako wa gago a kere ke rebile mosadi mathomo ke jetše ya ka ba le ngwana mathomo a tlhokofala bola o ya ke a ka ba le gopola ngwana o bile tlhokofala ka ba le ngwana mara go tlhofala mmage fela o be ke ile go yena e be le mogo e be e le gore o tshwanetse ke nyetše ba se e le mmana a bana so go nyela tsamaiša ba rena a ke re tlhetla gale re tsamaya re lapile jwale go njwa lešetse le le ba babedi šete babedi gore babedi le 8 ya ditlogolo go šetse feta le ditlogolo a se gale re buile le setlogolo se re bolokile go njwale a se gale be ke a go feta ande mo go ka letlogolo a bile go tsoga mpereferi bale go tsoga go thoma go thulana ene sesterelena go thoma go thulana ene mollo o thomile ka ola wa go betha ke tladi ke be e le ngwaga ma bile ke thulelo ja ke bone a ke tlile dipampiri gone gape le kwela e be le ma 80 something no solanka o sa lebelela pampiri ramogolong ke le ena a di kgorometsanyana that's right thobela ka moradio motse thobela age aowa nna ke tlile mo ka go tlaišega ka go nyaka thušo ma wa tseba ke lapile ga ke lapile eno ba gone go gapeletša ene le tla ntshwarela ka gore a ke re a re tshwane ka go fiwa gone ba bangwe re kwala gole ba bangwe re kwa mogausi ba bangwe re bonela gole ba bangwe re bonela gausi le dipolelo tsona go no ba jalo ba bangwe re bolela re konkoretša mo gongwe re diang wa e bona ga re nape ra no swana le ka mo officing yeke ka gore ke a bona gore ka mo dipanne ka mo dipanne ka go swana ka mo ka kapa le moremi ba ge re tshweditše ka metlhale ka metlha ra kwa gore mo gona mo scheme se sepanne ka mokgomongwe wa e bona kore a ba thelele kore a ba diring rena kore palela ko go bja ditaba gabotse wa bona re nyaka go se felele pele wa bona age a ithusitse le gore motho ke motho o mokakang mpho ke mopho jale nna ke rapile kudu ke tla no re mo ke lebetseng nakong le tla mo kgošetša wa e bona ya kore nna ya mathomo mo bophelong baka ke rile kare ge motswadi ya ka mpelega go ara gore o mpelega re le ma-twins kore ke mosetsana jwale ge e le mosetsana ka mokgoo jwale a kere bale gone batho ba bangwe ge ba belega ga ba kgone ge ba belega ge le twins le lengwe le robetše mo kgone kore ba sa kgone go dia di-follow up ba sa kgone go dira ka mokgwa go swanetšeng jwale ya ba gore napile go šaetšega gona moe ke gore a gore swantše ke phele maphelo a batho ba babedi jwale kore ke dira se botse ka nako ngwe ke dira tše dimpe ke dira tše di botse ka nako ngwe ke dira tše di botse kore
ke tsela dikereke di ntapišitše ke tsela ka mo ke a kwa ke tsela ka mo ke a boa kore wa tseba gore no kry-a o ka ba re o ka nnete o tlhakane tlhogo o ka ba re a o kwešiša nthong wena o nyaka bophelo mara empa batho ga ba tsebe enana ga ba tsebe gore ke tse ntho e go paledišang gore o fitlhelele tše o di nyakang ke eng wa e bona ge nkebe ba tla ba kgausi le wena be ba tla kweša gore ke tse bara ga o itiri kore go ne le ntho ngwe e go akileng wa e bona jale ga ra gore le ge ntse ke tsamaya ba re go nyakega pudi swantse ke phorole ka yona gotlhe ba re ke nyaka pudi swantse ke phorole ka yona federe ka mo kerekeng ka mooki ba re swantse ke khumane baruti ke ye nokeng ke tšeye boloko ba kgomo ba ye go mphorola ka ba mphorole ka bona ngwana koa ba ntshišetše ka kua nokeng then a ke tsore tla tla jwang wa e bona gore ntho e leng mo go nama intlogele kore ka mantso a mangwe go ra gore ke tsamaya le yena motho o la robetseng ola wa e bona so gore ke maima a mangwe a magolo gampe jale ntho e sa ntshwenya ka re ke on and off wa e bona ke on and off wa e bona tšatši le lengwe ke no ba motho o mokaone o e leng gore wa tseba o ka ntuma o kry-a ke phala batho ke diaga mara tšatši le lengwe o tla nkila o no kry-a batho ba le ka moka ba lebe ke ba phala o no kry-a ba mphala ka moka ga bona wa e bona kore ke go kweša botlhoko gobane ka gore go kweša botlhoko ka mokgwa jwale bothata ba ka ke sona lesea le robetšeng batswadi ba ka ba sa bereke ga bose ke bona bo e leng gore bo ntlhafišetša bophelo wa e bona jwale ya and-e gape ke yona e nngwe gape e kileng e le yona e ntshwenyang ke yona ya abuti a ka wa go betha ke legadima gore o bona ka nnete go ne legadima la modimo go ne legadima le la batho leke wa e bona legadima la batho kore le ne le tshwana le nnoši la modimo le tshwana le nnoši jwale abuti a ka ba rile re le bolong e re le bolong pula go no tlhaga pulanyane engwe ya semaka tladi ya mmetha tladi le mmetha fela ge re ro lebelela re kry-a le gore aowa ga sa tshwana le dipleara ka mokgola dipleara di leng ka gona re kry-a le gore skipper a sego jale skipper se go ra re skipper se go ra re batho ba ba se tšereng ke exhibit gona mo ba se išang gona wa e bona jwale ka morago moe batho ke ge ba re aowa nna re bone soki aowa re bone soki aowa ba tlala pelo ke ge e ba tlhakatlhakano gona kua ga borena ke ge e le tlhakatlhakano ge e le tlhakatlhakano gona moe napile go a ra gore tlhakatlhakano e napile e tlo oketša bothata jwale ka gae jwale e se go oketša bothata ka gae tlhakatlhakano ya pele e dirile gore dipleara ka mo dipleara di thoma go tsamaya ka one tša tlelapa rena di thoma go tsamaya ka one di ya kae ba tlhabiwa ka ditšhipa ba bangwe ba tegama ba bangwe motho o no re a tsamaya mo pateng ka koloi ke tsore go direga koloi la eše dikgong motho a tlhabe ke legong mo molaleng napile a tlhokofale kore ba tlhokofala ka mokgwa ya go fapana le mekotsi jale monga setlhopha ga ba no bona gore aowa ya mohuto ke molato nka se emele e re ke tlogele setlhopha seke aowa a se tlogela ke la kereke a re aowa nna ke a se tlogela then napile ke gona go šwalelana ga tlelapa jwale ge e le go šwala ga tlelapa jwale la kwešiša gore ka nako nngwe
ge šetše motho a kwatile a fotlha sentlhaga ge sentlhaga sela se fedile fela o llela le motlhare jale napile motlhare ke lapa lešo jale jale o tsena ka lapeng ba tsena ka lapeng lešo jale napile le gona ke bothata ke makgwa ona borero a balang a fapana makgwa a borero a bala a fapana wa e bona jale and-e nto e nngwe ke buša motlhoko ke gore yena abuti a ka ene o ke wa go bothakele gadimo ba bereka mašoleng ke mengwaga o berekile mengwaga a berekile mengwaga ba tsoga ka ba fast two a namela bese a 3 full track a namela bese ya 3 napile ditšhelete tšeo ka moka tšeo napile sa le di no hwelela ditšhelete tšeo sa le di no hwelela mara yena o no phela a boa mo go rena mo a boa mo go rena mo no kry-a le gore kore ga o tsebe gore o ka mmotšišang kare a ka se kgone go go fetola ga o tsebe gore o ka mmotšišang kare a ka se kgone go go fetola wa e bona ka gore motho ga a bereka e sepa mokoti ka metseng ye mengwe o tla reng mara napile eno ba gone gore ba tlhoka go robatswa ba tlhoka go robatswa wa e bona ba tlhoka go robatsa ka gore tsona dilo tša mohutoki di koša botlhoko ka gore bana ba bantšhi ba berekela batho ba bangwe le ge e le gore ditšhelete tša gona tla ba ditšhelete tša mašego tše seng tša straight bano huma bošego mara babuti a rena ba sokola ka montle ka mo wa e bona jale ke bothata ba ena abuti aka ga mmogo le makgwa a ka moka a tlhagileng ka gae jale gape ya kwa ra theetša ge ntši ka mo go bolelwa ka mo re le magaeng ka metlhale ka metlhale no kry-a le gore taba tše dingwe di betha rena godimo ga tlhogo gape go koša botlhoko gobane go swana le go no reka motse wa motho o mongwe go boima ka mo ke rekileng ka gona be go dutše malapa a mabedi go dutše lelapa la mathomo la tsamaya gwa dula lelapa la bobedi lapa le la bobedi le ke no kry-a le gore ka gore bentši ke ne wa motho wa business ke ne le tax shop gona moo wa e bona ka kry-a le gore gabotse ke nyaka ke noka ke duma gore ke be le ka gaka ke be le kgwebo wa e bona and-e jwale ka nako e le rena ko morago kua go kare go ne le apartheidnyana e nngwe e leng gore go se ne mosadi ga o kgone go ba ka go segela stele wa e bona stele go se nyaka go kampane o dire ka mokgwa mongwe gore o no reka stand sa mongwe napile be le gore napile o tsene ka mokgwa wa e bona jwale ke rekile stene and ditene tša mohutoki ka nako tše dingwe go no kry-a go e fa motho tšhelete napile o moimolotši napile o lebala le go paka merwalo ya gage tše dintše di birilwe tše dintše ge ba fitlha mo go padileng ba no fitlhela gona ka moki ba no fitlhela gona ka mo wena o tla no šala o bona polane le ge e le gore le bona ko morago kua ba sokola ba sokotša ke tše ba di tlogetseng ko morago mara le nna ke leng ka moo le nna ke a sokola ge re dutse le batho ke re ke a gae ko robala pelo a ka eno gore bana gape mara ka mokgo ke felegetša batho eno ba go tlatša batho ba re ba go robala nna ke go swana ke ya go robala dirapeng ka gore ka motseng o no kry-a ba fitlhetse batho ka ba se batšee wa e bona ka mo le badimo ba o no kry-a ba se ba batšee wa e bona jalo no kry-a e no ba bothata go nna e no ba bothata so ge ntse ke tlaišega ka mokgwa tsona dilo tša mohuto ba ba leng kgole le nna a ba di bone ba no ntše otherwise gore mara motho o gabotse go a ka re o diragala pele go a ka re a gabotse mara wa e bona bothata e le tšona dilo tšeo wa e bona jwale le go nyala le gona ga kere ka nako tše dingwe ka mo dikerekeng ka mo ba phela ba re nko phele o botšiša gore lenyalo leo o nyalang mo go lona
ke ka gona na gore jwang wa e bona jwale mosadi o ke ne le bana le yena ba dula gare ga ramogolo wa gage so a ke tsebe gore a palele ko gompotsa gore ge ke iša bosekete se ka iša ka mola ka bola ke ga ramogolo ke se ke iše ga gabo ke kae aowa jale ke roma ba buti ka gore ka gae bešetše go šetše na fela ka gae o a le makgweng go šetše nna ke noši jale ke norawa a ke no dia gore re be ba babedi ba bararonyana re laete le bona ka gae awa gantši ke nyala ba go nyala mo go motho o morong ga ramogolo jwale ntse ke sa dutse le ena ba re aowa gape nna re tlile re latile ngwana rena lebane re latile ngwana rena mara go ne le mmereko re tla mmuša a kere ke megopolo ya bona gantšing aowa motho a nyeditše ena wena o no ja ke pelo ka gore o mo godišitše a ke re la tseba gore e šetše o kare o ka tšea kgomo wa e bja gomo wa re ntshwarele wa nna sebaka fela wa nna sebaka gore papala ono makala ge motho a e tla re ke nyaka kgomo e ono kry-a šetše o mo rekišetša yona wa e bona ya wa rra o ka re le kwagetše le hweditše pampiri e be le ntšha moo na bape ke ke lebelela laora ke šile e beile ya mosadi ka batho ola re ke le kere ke botse ke tšerine ke tshwere e wrong so o bjela ora re before re tlo šeta nna wa bjela se be re se kgopela ka mola gae a gonne basadi re le so e tshwanetse no enda te moremi ba re thuše ka kwa gore bona ka gore bošego ke robetso bjale ka le ka mola go ne shopo ka mola le go bona ke re le kapa ga ke šhaba ka moka moreki jale masenkala ntlaba a kere masenke ge letšatši le fiša ke mo le gore a batla re bola go sa le masenke ke maria gore kuku na pele ke a tšhaba ka more kuku bile gore se tšhaba re ka more ke ka ko morago ka posong tša ka morago so ko re gone nthongwe e busy ka mara ga motsola se ke kgopela thušo yona ewe le re thušeng le ka moka tšeo re thušeng ka tsona tlhe batho ba modimo thank you ya taba tša bona nna ge ke di theeleditše wa tseba di bohlokwa kudu ka mokana ga tšona a ke no re ka lebelonyana ntwa mathomo ke legadima la go betha a ke no re o mongwe wa gabo bona magagešo legadima ge le bethile motho re ya le theolla ge legadima le ka betha ngwana lefelong la mo bana ba ralokang go lona e ka ba groundong goba kae swanetše re tle re le theolle gobane legadima ge le fetša go betha ebile le a boa le a tekepela gona mo so ngwana o la mathomo wa go betha ke legadima ga a robala le hlotše mollo o tshumile o mongwe wa bolena le buile gape le tlile le tshumile thoto ya tate le ne mahu a dikotsi a dikoloi le ne le bothata bo bogolo ba gore dilo tša lena di no šešerekana kudu mo tabeng ye e leng gore go swantše go be le tšwelopele gona mahua e no re taba lena wa tseba gabotse ke tloga ke e hlokela nako nto ke thuto e kgolo re ka e fang batho a ke bolele ka lapa le tate a bolelang ka lona a reng go reka lapa la motho go lokile ebile ga go loka go ya ka gore lapa leo le rekang a senke ba boloka batho ka gare ga lona na lapa leo le rekang a gone ngwana wa ileng a goroga a tliša merwalo ya badimo ka gare ga lona na lapa leo le rekang a senke ba lata memoya ya bahu e le bakgalabe le bakgekolo ba batliša ka mo bahlamatikwane ka fao na gobane batho ba bangwe ge ba rekiša metsi ye e bolokileng botate mogolo wa bona e nyadišitšeng botate mogolo wa bona ebile e buileng gape e ne le masea ka gae kgogo ba di tlogela kua di sepela kua go ka wa di bolaya o feletša o ija le matswalelo tše e leng gore wa swanela gore di kry-e so lenanego le re a le tswalela ntwe ke kgopelang taba tša lena tše ke tlo kgopela gore le boe le ne thuto ngwe ntšhintšhin ye e leng gore
batho ba gabo rena ba tlhoka go ka ekwa Mokibelo ke gona ka gae Sontaga ke gona ka gae Mantaga ke gona ka gae fela ya Mantaga ke nyako e confirma kudu ka lebaka la re o ka re go ka ba le maeto mare Mokibelo le Sontaga ke gona le go sasa ke gona ka Groblersdal ke tlo ba ke šoma le ngaka Mampana ke ya kgopela magagešo le no tsogelang furugu go sasa kgapela gone kgonagala gore go be le mo ke yang gona ka lebaka la gore dikoma tše dintšhi di a loga tše dingwe di tla ya bogwera tše dingwe di tla ya kae Maubane ga ke go leboga mogala ba gešo ga mmogo le batheeletši re leboga moroka go tswa go nna ke le morwa motšha Maubane ka sona sebopego se ke tswele